Prvo, tekst je fantastičan i to je osnova za jedan dobar lik i uraditi takav lik, ispunjen emocijama. Zajedno u dogovoru sa režiserom smo našli tačna mjesta gdje dođe do nekog emotivnog rasula, njenog pucanja, zato što smo u pomoć imali njenu neku biografiju, kakva je to žena, iz kakve porodice, sa kakvim dostojanstvom ona ide u nepoznati svijet jer je primorana da napusti svoj rodni grad samo zato što je Židovka. I sama po sebi tema je jako emotivna za sve nas ovdje iz Bosne i Hercegovine i mislim da se svi možemo negdje tu pronaći. Zato nisam sigurna, ne mogu puno reći, osim da sam izašla na izbore, glasala sam pa ćemo vidjeti. Mislim da na svima nama jedina neka možda odgovornost da damo neki glas, a ostalo ne znam koliko je onda u našim rukama ako ne izađemo na ulice kao što je i ovdje u ovoj predstavi. Na ulice, demonstracije, kad se napravi neka revolucija možda onda doživimo neku promjenu. Sada ne znam koliko na bolje ili na gore, ali definitivno nam treba nešto, neka promjena. Pa s obzirom da sve i velike države i civilizacije evropski idu na ulice, imaju tu istoriju demonstracija, ja mislim da nas ništa ne košta probati, jer ako do sada ništa nismo učinili, možda jeste to neki pravi put, pa da vidimo kakav će biti rezultat. Ali mislim da u svakom slučaju bolje nego da nekako sjedimo zatvoreni. Da, publika je bila divna i puna sala i to uvijek prelijepo vidjeti, daje i nama, zato što u ovoj predstavi mi direktno, publika učestvuje direktno s nama tokom ove predstave i bilo mi je divno, moram priznati. Ne znam, publika će reći svoje mišljenje, ali meni je bilo stvarno lijepo.